Internacionalna filmska smotra u svakoj zemlji je izuzetno bitna stvar. Film je kao izlikarstvo, kao glazba, kao ples, dakle jedan od književnosti, jedan od najvažnijih oblika umjetničkog izražavanja. Prema tome na jednom mjestu imati dakle svu onu godišnju proizvodnju jako puno govori o nama, ali i o toj proizvodnji. Mi moramo, i ove godine smo pokazali, i prošle godine pokazujemo koliko je važno čuvati upravo takav festival. Naime, zašto to govorim? Govorim zato jer je bilo jako puno kroz desetljeća pitanja treba li nam Pula. Mislim da to pitanje je potpuno izlišno. Ne samo da nam treba, nego mora nam Pula. Prema tome, Pula je nešto što je dio apsolutno našeg identiteta, a u taj identitet ugrađujemo naravno i ovaj filmski dio. Ta filmska smotra ne samo da je smotra onoga što se snimalo godinu dana u Hrvatskoj, nego je zapravo postalo jedno mjesto gdje dolaze svi oni relevantni ljudi iz filmske industrije, ne samo Hrvatske, ne samo regije, nego i Evropske unije, što je jako, jako važno. S druge strane, tu nađete ljude koji su dobro povezani i sa nekim prekooceanskim zemljama, prije svega Amerikom, a kako je Hrvatska jedna jako, jako bitna filmska destinacija, onda Pula postoji jedan generator zapravo vrlo dobrih i poslova. Prema tome, taj spoj kulture, kreativnih industrija zapravo na jednom mjestu zapravo pokazuje koliko je Pula važna i koliko je njena budućnost. A ova naša generacija sad zapravo samo treba na svojim leđima iznijeti teret, ali kvalitetni kulturni teret koji su svi oni prije nas stvarali.